Ladies and gentlemen, here are the list of students who have completed their training on Math for Early Learners Level 1 course. And here they are. Luis M. Resio, Athena Sandy M. Catalia, Phoebe Gabriel L. Ambas, Kirk Matthew D. Carino, Giselle Haley B. Van Die, Erin K. Patanggi, Kyle Andre B. Menorga, Arky S. Incong, Anika Viel R. Lintag, Vin Gabriel R. Lintag, John Jacob A. Luyu, Ayana Liza Gomba, Kurt Ken D. Mabalatan, Rosmond C. Kapulayan, CJC Correg, Jillian P. Esparagoza, Leia Rain B. Rabaca, Mary Joseph Keirin Netusho, Jaden Ryle Esparagoza, Nice O. Taboso, Van Daniel T. Sakdalan. Sa mga magulang na interesadong mag-join sa aming program, search lang po sa FB IVFC Tutorials, Inquiry and Registration. Ito ay isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children.